me pese Elder Benjamin Otu Meduma Pentecost Oba senti a me pese me copy ni se na me nko ma copy edua papa na bono enye dua ketwa Elder no edua papa na bono me yam hye me na me ka dua bono ma kire ne sei kwa kunya dua bono se ofa kosua ne hye aponko a o wode honhon kokoro sense okura Bible no ene obu nkotodwe e wo office ho ene o se papa yi ni sika no kura no na nyoma no se ni nnuanom nyo ni nnuanom na befa aye ena papa yi pese wodi kuntu asibi egu nanimu ase a honhon kokoro kura pansi na pampam enti wabodua kese o the Bible wagina Bible so wabodua enti meka kire Elder Otu se ya me yaduma producers be ye ho adwuma na ya tronsa afrewo ye tie nkwade e wo so ye tie wo de na wo yusi na wansensi se de bia metaka no a ibe hu do wi abere wankuruma ti asema tosu mienu o matna se da panipa memo akwaba impom te sen Nicolas Adu sei noke Nicolas Adu sei nyasa kasaden na wo bema panipa wakosam ne sen odi abeda asem panipa se yenkomoa yo nyime de madam ase ni akonya amodi amame acho my how nya ne se obayo ti oye agata oben anase mother me yere no na ai no hade abene nete but be say boso bonsuni obare tene ma me ho omba me ho ama koka me kaka kire busua the Bible so back with you, but we shall never know. Be a frame and can be answered. I'm so coming to a buffo. Also, you don't know. Why you don't want dear? One in Nanette, one and I will say, Paco. And a year day. Tiber was some minimum. Now, or two corner my mill. Casagum microphone. Bay made no quatana. What dear Casagum remaining? Or quatana my mill. And now. Me ko busuan no se be boso me ko busu mielu ni me yere no wa ba na ma me ho ono a onsi mi nyoma ono aduan ma mindi enti mi ni ma de ko go busa onsu nyoma me pa cho da bi ono aduan ma ni me pa cho da bi anajo so no na me pa cho da bi obeba kra bi wa se obeba kra isa mi san tuka me driver ni me tuka akọ no pachi me te kwa homa ukoso a oba me ko so obeba kra no gise ye ntokwa kasa na edika no na me ne te pachi ho ofi pachi me ya de ho ade wi me ne te ho na me ne da ho ahomache a na ma me abobọ no prum be me prum be 3 so on solum na me no maboa no na wachi na me ka kire ma me bisa ma me se oba me yere no ma ye no ho ade se obefre no krampo a nye sa ta ma me ne na da ma me ne ka kire be se ne ba no wa na ma me nti obisu amafo tu befo ne ma me wo pachi ho me ba cho aye wa ase e friend say wa anajo tambe no baba prum 3 to 4 omra mi enko no wachi bacho ai noki me kaka o se ne ba no wa wona ma me wa mna na ma ye no ho ade awi o nti enam so ma me de awotie etu furo kotra konkoli kwa ma me ne oba no nyina ti wachi no so be no bi because ton ya ton no ma se me de boa no e bleno no wachi ni bi no ko si ni papa fi eni oye be oni papa nua ba bi kwa na friend ajoa oye be 3 months o se ye ntade na mka onya abotre adwuma ndi afi no aba ha ko pecho ne na obo ma nti ndi afi no aba nti nya abotre me kan o se da bi nti na mi su adwum ka pick up te ba sa so onya bi sa the pick up afi da me ya sahwini nti weekends bi abepo adwuma me ne ko na ma ko fa ono akototo bode no na di aba se diesel dey o ontua obeton one ne ma me ni fa so no o mo fa ba me ni mo hwe efe ho ara adwuma so break ye jina se ko park car no office Accra bibi ntimi mbo adwuma ne di enti ko ba sa ho kire kakra ere aba me asoda me sprinter driver osufula hodda di keke ko ha aside Nicolas Adu se enti na me ne me chairman I friend lion ami shira so ama me ele me sa koma no me ni di nko bosi se adwuma na ko ebi no adwuma ba form enti me ya sprinter le bia me chiro so ne me nya abote no e ba ko bi ho adwuma enne kuta me si ya me di adwuma enti ejuma no ba sa na se ejuma ko form no if oba no ko na ma me wa ofa se obeba mpo me de ka o ma me wona ko bo na ejuma no ka me fa ho wo de okwa bra because
ono ka tell say pachiwo ne kwa ma ho no ho wa nti wontibi emba da bia na weekends ne kwa baba Saturday anwumre ade chi ahomache adopa ahomache na so wo kwa asole we so sa akoye wache nti na say me hu awale a me waro say emprana me tu sa oba ma ye ho ade ene wa wo me no te me yere no ela me ko ba busu me bo me frame of am ka che na mo fa ne say me bo na busuafo panyin na ma ne ampa me do say ko bo busuana na ma ne bobia be de ba busu ma kusu obia ti am frame up to now obia ti me frame enka frame se bia ke na omudi shi ye ntina se dia asem na esi ta nka ya kan nti ma me dia bufu kra kwa busuapan mo ma me ne no ko ya kasa no die kasa na bi broso wana ebi ado be kan say omudi shi esa nkwase bo no mu bu me so omudi shi no omo hwe na se me omo ma ne wale me a omo kan che no mo fa me sambre me ndem kan na kasa ni yemu so ba bi hu no so no wa utu obi ala ne papa wasa kwa wale no ba ko de ntia ba me wale no because se ni se sa ni pa no me hu se ne ni ada ada ho ti ko beti aboa me wo je se bibia akonani aha enti abasa fi still up to now obuso bi anka ho hwe ti se obaite o tene ma me ho pachi okotan ma me wadi sai bosom so ni me elimu ti bosom so no nko anada me nko anada oba no so wai me ba no ho na me ba ne weekends bia na makofa no bi wa se de be ya me ni be kana sa kura no se wo kofa wo ba no a wa asene de na ya o ye kire wo kasa me ko abentia no me ne nkasa kura adenti because enyoma because dana me bufu ya me ko abno ko ya kasa no oba no ma mi joga sai me ba no so jawi wa se na ehuru wi ofa wo so se sei we jawi me ba no jawi asimu ma mi panini o kasa kire me na ti se o kofa ba no a o yire no o kasa wo ho me kwa be frɛ no imposition a onim tie si wa block me lie ti si a onim tie si o frɛ na nya adwuma enko di be frɛ obi a me frɛ na agise me di obi phone no oba na kasa tu nanum tu aka cho so wagyaw me de on ka bia san kyerɛ me na wo so susu se oba na gyaw because be so body ba na ma yo me ma command o me hu mu me ka cho se me abusu me adwuma me ma command o se komba do pa no ani bosom na me 1003 bosom me ma 700 ma mo nyeska ma no 600 o 1003 no man 700 ene jiban so ho a tere bia me kwa mitimi nya kakra ala bi nti me ma ekomo ende no nti me gusa no de free se o boba na ko ye no a bosom ansuni no ya wo bona ko homa kama me pa cho da bi adentia akwa me mbone che se ho na sibi nyoma ho na no aduane ma meji se skala me bobo na akwa no de fa wanchi if you kura na me de to kura no ono ani sister no ni papa nua ba akwa e fa na ajo we di adanse nti ko fa wanchi otimi de yesa bia be kan gure ni ma se excuse me me nyoma ti bi gu one me ba nyoma no nyoma akwa ko toilet gu pampasi e dane insamai ni se bu insamai gogome wo de kan de wo kan me ko fra ono ani papa e ma me anu bo ati mama o ma be hwe me twagu me phone asentia aso na unya tab mo dore mu ano ne na di ma danse ono no ani papa nua no e fa ne papa nua no ba ko ne se wa sheda abusa o yire ne se opew na wo mpew ofa sabi yo so ba o mpew no o ma no kwa na so ono ana o ma ho kwa ma me no ho ade mene se waye ne ho ade wa ma no kwa waye ne ho ade na de asie no wa susu se oba no waye ni bibi kase bi ahye no ana wonye ni bibi ya no so okotra ne maame ho ben kai bibi asa na mum asama me busu afara wo bo frɛ no ono busu ni ba kokora ni wo ti me frɛ me a frɛ up to now aside papa busu afara na bi wa no ma frɛ me ke de si nya abutre na o ho ya be kana de ni maame busu afara na ye hwe omo so bia nti me frɛ me enka bibi an kyerɛ me wo hwe o yiri ni ye a opobiem ofa me hwe de ye a on pe bibiem ti so pese ye de ma ho sisi me de sisi wo so wo mpa me akotra wa me ho mensa emba ya onyo ma so egumi dem nti me menti asie me die me to me die me pe me yire se ne okaso oba me pe me yire ope wa de unya no me bacho de okani nyina eye no kre mete me maame ho ebra enam so a me kotena me maame ho no na me ye de odi kan ni nyina ye no kre na me kra no se me mada ejuma na ye no eho da ho
nti me pese me ne maame ne koye ejuma o maame kwan se me ne maame ne nkonkoye ejuma na ebra me koye no me kwa na maba bebi ayete no emu twepa ensem de bebre sisi banye ni nyina na wosemeka ensem bebre na sisi no na sabere pesi tie eno ne betumi agyewo ebra oseme maame ebebo punu nim no wanka nchwe maame no se bia maame ana obaade na o maame ye no mempe eno no ogina abonten edidi maame na tem se waye den maame ne nye ne hwe atimdidi ni bi ne sai odi maame na tem jimifo krasini beifo ye na ase me pa chan papa ya pa se udidi maame na tem brani mu ya pa so udidi maame na tem no ke yentio inti eno na enam so ema maame ne ka se me ba no onware we inti de wo ye me ba ne nyina wo san so epe no na etu chai inti e ba se ejuma ne de no me ba na me kwa ya na ade asa inti obe fame na ekufi do aware de oba aboa be ma boa inti se me ye ejuma o se oye ejuma bosome ansana sikanaba intimi ntina honom sa up to bosome no na o se bosome ma 707 million yamba sika odi ama me abroso month 500 cedis odi 700 no boa me pa chan okay odi ama me nso se me odi ama me no eno na me di kodidwa abegufie up to sa bosome no ache so wo hia bibia unya sika bia me pa cho de bi ono neti woni bisa no entoma kra de chichire ne background to obi maame da pani ubemia wa no ote entoma na me wo ne ba no me de chichire no no onto obi maame da enti ekodru se ejuma na ameye no o se me nya time ma no me maame agema boso me nsumi ntimi na hono mo saa sabosomi ni bedu do ba ye na me ye ejuma me maame wo me ma brefri me kra bre mu san bepem sese ebri ntimi nsumi na ho sese oso obo baby maame koton ejiane obehu me no na me wo container kese ansa na me beye ejiane no me de me container no e ma han e na me am diska ne kodi dwa ebeye ejiane no nti edrumre bi na edwa no sika ne ehye nti de na ebo amene se bosomi ne so a ebi o ha 200 cedis no de amame na me de ahim still na edwa no ekofom adentia bebi ana meton edwane no na me wofa ebi yare wo ho by o man ka mama nte me beja ye edwuma no ansana omoka amama tesesa deninti na me market no ekofom na wo fa yare dia sene emfa edwane ton ase na adwenye nti no oye ne ho basa na eninti na me de edwane bisi ha ye ntono nti e maami jaye ye ko kwan so ko fa ne ma ye ko kwan so ko fa ne ma eno nso e kwan ne so na ye ko ye no sika na me de ye aduane na emboa no eno na me boa no e na me de ko me ko na ye 700 cedis e na me started de ko kwan ne so nti de o ka se ne sika wo mu ne se bia loro fair na o de kan ho no me ka me ko fa ne ma na me de loro fair ne beko me de ba me de loro fair ne beba ono ane ka na e de me ba ana me de me twa so nti e ba awachi no se me maame agime atena ne nchen ni nyina me ka kire maame no ana me ka kire se me ko ka kire me kunu so oti ase se me mra na me meton aduane na me ba beton oti ase maame e maame koyi me no aduane na me pon na me kwa oti mi frɛ me sendi mi ska me se ministo enam se sika na obebisa me no
minyeska emano no ojina phone so edi matem biti say krasini ba wutimi yo ba ye ware enka wo ye ware wo na ye de ubesi ho no asema eja ena obeka achiru bisa no ndidi ne busuani bi atamda akrakra o she chiri kra me didi na atamda by wadi atam na mana so bisua panyini so mo busua pani me wo fa obeje ensa no okotwe ne me wo fa ne firi ayi ase wa yire no ewo ayi ase e de na bafie nipa enya asem ketewa ewo pachi me wo dansefo bebre asama ameka de o hye me bia nim say asama ameka no eye nokre e na ameka no me wo matu say enkola ne papa me no mienu etenaye me ba panyinu untwe ne school fees da ketwa no wetwe ne school fees 2 times wetwe bi why ade do ontwe bi by me ba ne papa frɛ me senka me pɛ me ba ne papa na ka me mbefa wo papa ne frɛ me a behave na behave no ade a ye no aduane wo so no otimi tambesi abonten no wode ebo edwudwa no eye glass odwudwa ne papai no wase no basa eno me sofo abem ye di kan ye di enipa foforo san betena mu me koye efise me kunu no waye me ho ade mantie de obi eka me di wachi me ma me o se yakọ na aware de sa na tie nti mesere ko no wa meka se mempo ena me ye enso sasem no da bia woka se ma me ne ware me wosunsum nti na me kwa aware bia na aware no egu eye be me mpachan oso ma me ware wosunsum mpachan nti na akwa ne de wabesi wo mpachan ena me ka kire ni se me ma me ware me sunsum a me pe efise se me suano na wankume a enye manyini na ma me bekume de bia me ne kasa obo me ma me bayi papa na ote wo na onye me boni o da me nkasa ntia no your friend is saying na aka papa me ba cho Nicholas Eduse me nye ne boni e no nso nye me boni ade a waya ahye me yeko baby a me ton aduane no yeko ohene bi ho asem we ya bai ema me ka asem enko ema okwaha na wabaha okwaha na wabaha me ka cho mu se semeti ase pa de me nkwa aware ni biem efise enimgu ase no edoso ntimi nko biem sesia me busa osu nya no na sesia na enimgu ase edoso a osu nkwa aware okachira me se me mfa ne nsamre no de bia okasa me nya oba ye ware me ntimi mfa ne nsamre no nti me okọ me wofa ho ekobisa me wofa se papa o wafa ase ne pese o wafa ase no se dey na oye ana me wofa ba ma na o ka kire me se ya aware na wo koye ne sei ni na wukunu eka ana me se ofa aware no o se me mfa ne nsamre no de bia me ne kasa me nya oba ye ware no oba ne hu ofin hu fin o se je eni kwan se me ware wo se wo hu odai me hu efin bisa no ye di kan atena so wato ade apata me sa asem a me kana me boa efin ni hu asem no me pa chan o to sapone sem na dware wo o ka kire me se me hu efin ana me ka kire me wo fa se wo fa panipa e ya pase o ka kire o yirin se ni hu efin pa cho boa o se dia na me to pata no ka me ya me ni oboa me ka da dia na o de pata o me pa cho e bag ecolag bag ntu dia de obeka bia wo boa nya sa me pa cho o se treble black be microphone o se o ka bi se pa cho o se me bone ma me be yi me pa cho se pachifu anya we no floor no de asana me busa wo e na ase ntesa ntitena ba bi din ntimi ofa ne ba me ho e be bisa me se ya sei ni na wukuna kan na me se ofa se baby a metene na ema entokwa esi yentem efise akola hyemechi baby e nantene da se me fa taxi e wo junction wo kofi eje me 25 cedis
me pon bia ma me be fie na oni fie a me pon a me dru a omo taxi no eje me 25 cedis ansa na makofie ye hye new site light ni ho obi ani ho inti me catch me wofa ne se mesan akobie ma age se o free baby a yete no o free ho dia meko baby o ti sesi e me pa chan o free ho dia besa aware time a me wofa ne baby sa me no o free ho a meko inti eho na me wofa no ekobo na mane ene da ensu obo wa kasebo ankasa petin so nkrasefo agimifo wo bana se wa wo fufuo ema wudi a no asem no krada ho no ma onka na jimi nkwa na wujimo ne mabusua panyini aya brantie obo odimi wo fa atem na amanfo epata no ntimi wo fa no amanfo de ni kosie wo dan mu ansa na wo asema wo kan adansefo oba pechi a adansefo wo ho bebrebe atembidie ni ada pa nyina dansefo ho enye muslim canada to abrantie so na bonten oba wo da na chi ka kire me se me hunye nyan hey semo si asantemem wose wo hode yi me hunye nyan wose wo hode yi me hunye nyan kai efi ni nyina chudi nyanyan aka ho oba pasenu kafra wate Jesu me hu se meme wode manyina taidi oba pa kafra tisese abusuafo se awade no mesa mo akobiem ebra odi abusuafo na tem no me wo fa ka kire me se ma ware sem de me nko me mfa me kona me konya papa me mfa me kona me konya bonia me mfa ma de yese mpanifo nyina sa afiri wachi obi asan afiri machi tisese an wan kasa na atuja ho ena anim se de asiufa awade no besa akobiem ode me ko ahemfofo odi kan de me ko pechi ahemfie ema wo mo frɛ me ema wo mo ka kire ne se onfa na busuafo mra ye nyina me mabusuafo nyina behia mabusua panyine me maame mo mu nyina behia nti o mo ka kire ne se onfa na busuafo mra na baby aye da no ye mfa nto ya hyenenim up to be 6 months obi ante hye free hoso na watena wase na me so matena se sese no abrantie ukunu sa no bɛware ne biem me ba kire me nko biem obekɔ biem o se me mfa ne nsambre ne ntimi de ne nsa bɛkɔ akɔ okay